selo. Oni su poznati, oni snimaju parodije, oni snimaju vlogove, oni snimaju parodične priče. Ali kako to izgleda kada mi njih snimamo i kada vidimo šta rade privatno van kamera, pa da pogledamo šta je tu uhvatio paparaco. Priča kreće. Ekipa seoskog paparaca se zaputila ka selu Glušci da vidimo šta rade to poznati youtuberi grupe Momci sa selo. Lutamo, tražimo pa da vidimo prvu kuću. Pitali smo seoske meštane gdje je kuća od Dragomira Pavlovića i uputili su nas ka njoj, pa da idemo do njega da pogledamo da vidimo šta on to radi. Ekipa će se sakriti i snimiti svaki njegov pokret, detalj. Čujemo se uskoro. Seoski paparaco. I na ulici zatičemo poznatog glumca youtubera grupe Momci sa selo Dragomira Pavlovića. Šta on to radi, gdje on to luta? Da li on to tera kjera? A vidi, zaostaje nešto. Mnogo se češka, dobro, čovjek je u godinama, razumemo ga. Vidi, pa on to radi vežbe, da li je moguće? Deco, ugledajte se na ovog glumca, pogledajte, čovjek u svojih 60 i nešto leta radi vežbe. Verovatno je mnogo plaćen pa hoće da bude zdrav i u vitkoj formi, mnogo se traži od njega jer to je pravi glumac. Idemo dalje da vidimo što on to još radi. Ušli smo u njegovo dvorište, nije nas video, o bože, pa da li to čačka satelitsku antenu? Možda je to neki leteći tanjir slete u njegovo dvorište. Šta on to dira, šta mu to smeta, kuda se taj čovjek zaputio? Ali nešto se ubrzo se vraća, kako on to trči polete samo kao Young Torp i stiže do satelitske antene, zašto je lupa, pa vidite on to lupa. Jednostavno čovjek je ušao u pare, verovatno ga dosta plaćaju u grupi Momci sa selo pa ne zna šta će o sebe i udara u antenu, ni krivu ni dužnu. Beljo, podvalit ćeš tu antenu. Gleda se uputio ka kući da vidi da li namestio dobru antenu, ali sa lupanjem ništa neće postići. Hvataj za glavu, onda smo ušli blizu dvorišta da vidimo što on to radi, nešto je jurio, da li je jurio lopove, šta se dešavalo, ne znamo, uglavnom sada ćemo da vidimo, ide proverava nešto. Izgleda nas je zapazio, pobegli smo, izgleda nas je zapazio, beži, sakrili smo se, sreća, znači naši objektivi su bili mnogo skriveni pa nas nije video. Posle pola sata je ponovno dolazio do drveta i tukao je u njega. Samo ne znamo šta se dešava sa njim, šta je to. Stalno se mačuje sa tim drvećem, to smo čuli, pitali smo u selu, kažu da je bio odličan. Pre glume je mnogo mačovao dobro. Šta on to radi, nešto gleda non stop levo desno, pa je gledao, zastoje na trenutak pa je pogledao u oblake. Ali ne brini se Beljo, nema ništa tu gore, kamere su dole, Beljo. Vjerojatno je slutio da će neka kiša. I onda posle 10 minuta, znači sagnuo se uzeo lišće i otišao. Naše kamere su i dalje bile pod budnim okom, čekali smo da vidimo da li će da se vrati. Mislim da nismo pogrešili, osjećamo da će se vrati. I evo ga, posle 2 minuta se vratio i ponovo počeo da mačuje drvoja. Vjerojatno ima nekog prijatelja u glavi. Udri Beljo, udri! Ti si dobar glumac, stalno zasmijavaš, hvala ti na tome. Ali kako je udarao, tako je dobio od grane po glavi, po toj ćelavoj. Inače, meštani ovog sela Glušaca kažu da taj čovjek mnogo dobro peva, pa sada ćemo utihnuti glasove da vidimo šta je on to zapevao. Snimili smo ga krišom, a nije ni saznao za to. Znam da neću biti kao nekad mlad. Ostali smo još malo da vidimo šta taj poznati glumac youtuber radi, ali izgleda nas je provalio, došao je bliže našim kamerama i nismo mogli da pobegnemo. Jeste gospodine Pavloviću, paparaco seoski. Pa kakav seoski, ko ti dozvolio snimaš? Kako je biti poznat? Ma moraš bre, moraš. A posle poznatog glumca youtubera Dragomira Pavlovića uputili smo se ka glavnom i odgovornom uredniku i glumcu grupe Momci sa selo. Pitali smo meštane za njega, neki su rekli da je malo lud lik, da je faličan, ali mi smo ga na kraju ipak našli. Pa da pogledamo, da vidimo šta radi glavni odgovorni urednik grupe Momci sa selo. Od paparaca neće pobeći. Seoski paparaco. Tražili smo ga pola dana po selu i na kraju smo ga našli. Zamislite, priča za sebe i hvali se na Instagramu kako vozi Bentley i Rolls Royce, ali on vozi samo biciklo, obično biciklo i šta on to radi? Da li je popio, ulete u kanal i udari od tuđu ogradu. O bože, tako ti to kad ti udari Slava u glavu. Gledao je levo desno i pobego je, ali ko će da plati tom čoveku ogradu, Igore? Zašto bežiš, Igore? Pratili smo ga do kuće i na kraju smo ga zatekli ni manje ni više nego u poljskom WC-u. Da li on to obavljao nuždu, šta se to dešava? Ali zašto ovi glumci gledaju stalno u nebo? Gledao je ponovo u nebo i izgleda, znači nešto ga svrpi, ponovo guzni čmar i ponovo je ušao u poljski WC. Tako ti je to kad se prejedaš, Igore. Naša ekipa je bila budna danonoćno, znači pratili smo ga posle 2 sata smo ga zatekli na njivi. Gledao je da li je to njegova njiva ili jednostavno komšina. Gledao je nešto njivu, okretao se stalno, mislio stalno da ga neko prati, šta se to dešava s njim. Vidi, pa i on trenira, zato su svi u vitkoj formi, gledajte kako to radi. Decu, gledajte se malo nove glumce, poznate youtubere. Bravo Igore, bravo, samo treniraj. Ali nešto je zbunjen, ne znamo šta se dešava s njim. Ponovo je nešto gledao levo, desno, primetio našu ekipu, mi smo pobegli, on je ponovo gledao, mi smo se ponovo sakrili, sreća nije nas uočio, jer mi smo seoski paparaco. Igore, snimamo te. Inače kažu za njega da je malo čudan dečko, ali to smo sami i primetili, vidjeli smo da je na njivi bio oko 3 sata. Da li on to čačka zube? O bože, pa vidite šta on to radi, ščupaće umnjak. Pa kupi čačkalicu, nemoj čačkati sa tuđim drvencetom. Vidite, samo pljuje, pa on to pljuje, ovo nemojte gledati. Na kraju ga je naša kamera zatekla kod komšije, pogledajte kako se on šunja, šta on to radi? Dolazi do pušnice, o bože, pa on krade meso, a govori kako grupa napreduje, kako imaju puno para, pa zar je na to spao, vidite, ponukrade meso i pobeže, ali Igore, mi smo te zabeležili. Posle 3 sata ponovo je došao do komšije i ušao u šupicu, da li on to krade ponovo nešto, da li su to obori svinje, ne,
Pa ovo je drvara, on to krade i drvo od komšije, pa zar je moguće, Igore, a kako ćeš da budeš uzor deci koji su tvoji fanovi? Zatrli smo ga ponovo na njivi, ali gleda nas je očio, prekidamo. Alo Miko, ko je to Miko? Seoski paparaco. Šta hoćeš koju materinu, što me pratiš? Kako je biti poznat, Igore? Mrš u materinu, ti ja poznat, pa u materinu. Čagrljaš tu snime. I na kraju naše seoskog paparaca idemo do poznatog glumca Radomira Kostadinovića zvanog Cige. Njegova kuća je, kažu, vučena, jedva smo je našli, naša ekipa je išla po njivama, po oborima, ali uspjeli smo da nađemo tu kuću, pa da pogledamo da vidimo šta radi poznati glumac, youtuber, momci sa selo, Ciga. Uskoro se gledamo sa novim prilozima paparaco seoskoga. I na kraju stižemo do njegove kuće, eno je, to je kuća gospodina Radovana Cige. Seoski paparaco. Naša ekipa je bila oko sat vremena ispred dvorišta i nismo uspjeli ništa da zabeležimo, ali čekajte, neko izlazi, eno ga gospodin Ciga. Mnogo se spekuliše i priča da je napustio grupu jer mu Igor Savić nije platio pare. Uzeo je sve za sebe i popularnost i pare. Međutim, da li je to istina ili ne, ne znamo. Uglavnom se nije pojavljavao mnogo parodija. Šta to radi? Pa pogledajte kako je vredan taj čovek. Kupi drva, priprema se za zimu. Gospodin Ciga, legenda glušačka, youtuber grupe Momci sa selo. Nešto gleda, nešto ide vama. Vidite kako je sroman taj čovek. Mnogo je poznat u selu, mnogi ga hvale, kažu da je legenda glušačka. Nešto je krenuo, pa je naša ekipa morala se sakrije da nas ne primeti. Malo smo pobegli. Ali zašto ovi glumci gledaju stalno nebo? Da li se on to tušira? Šta on to radi na kiši? Izgleda se tušira. Pa okupaj se, gospodine Cigo, imaš kupatilo, šta ćeš napolju, ti si sad u lovi, ti si sad poznata osoba. Da li on to krenuo do kola, sada ćemo da vidimo. Uglavnom, spekulacija postoji da je napustio grupu jer nije bio isplaćen, ali ne znamo još, to su samo nagađanja, to smo samo načuli u selu. On to seda u auto, šta on to radi? A gospodine Cigo, pa vama je baš vozni park bogat. Da li on to nama blica, da li je primijetio kamere, mada smo se sakrili? A ne ide, on samo izlazi iz kola, jednostavno je krenuo negde, pa je zaboravio gdje će, pa je ponovo izašao, izgleda nas je primijetio, sakrite se, naše kamere su se sakrile i uspjeli smo da mu pobegnemo. Na kraju je krenuo do obora, verovatno da vidi kako su krmačice. To je domaćin, to je vredan čovjek, to je radan čovjek, a ne, uzeo je ipak dršku, lopatu i hoće malo verovatno da grabi. Uglavnom, pitali smo ljude u selu da li je u svađi sa gospodinom Dragomirom Pavlovićem, glumcem grupe Momci sa selo i glavnim odgovornim urednikom Igorom Savićem, ali nisu htjeli ništa da nam kažu, jednostavno nismo mogli da izvučemo iz njih ništa. A gospodine Cigo, mnogo ste vrijedni, kako on to grabi, šta sad radi, uzima metlu, vraća, ali gdje ćete? Po kiši, gospodine Cigoja, pa napolju je kiša, pokisnut ćete. Ne vredi, ovi ljudi se ne čuvaju uopšte. Sreća naše kamere nije uspeo da nahvata, mi smo i dalje pokušali da ga snimamo. Da li se on to navaljuje, šta on to radi? Pa baš ima lep pogled, gleda u njivu i uživa. Gospodin Ciga, legenda glušačka. Izgleda da je primijetio našu ekipu i kamere, ali pošto nas je primijetio morali smo postavimo par pitanja. Pa pogledajte, pa čujte u daljem toku razgovora. Seoski paparaco, kako ste, gospodine Cigo, poznati glumče? Odlično, viš kako ova kiša mi lijepo dođe. Pa- Ja nosim i penziju. Je li istina da ne snimate više sa momcima sa selo, nema vas? A nije istina, već imao sam malo zdravstvenih problema, pa malo da... Ipak stariji sam ja čovjek, da ne prenosim to na omladinu. Važi, doviđenja, vidimo se. Ajde, prijatno. Ako želiš da pratiš Instagram profil glavnog i odgovornog urednika Igora Savića, kucaj igor.serbian i zaprati ga. Eto, završen paparaco lov. Yes. Kako je biti poznat, gospodin Pavlović? Nemam pojma. Ne znam. U lovi smo, ne znamo šta ćemo, kako potrošimo, ako neko, nek nas javi neko da nas se zove. Da reketira Igora. Igora reketirati. Da nas Yes. uputi kako je trošiti Yes, u lovu. yes. Pa ludećemo koliko smo poznati i Yes. puni para. Tako je. Eto, znači jedna kratka kidalica, znači delite, šerujte, uskoro još nešto i tako, znači Yes. ekipa nije mogla dođe cijela, jebi ga. Pozdrav! Momci sa selo.